Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. KTUBE, Kapampangan, tube, abengan, kantahan, okrayan, tampong kumustahan. KTUBE, Kapampangan, tube, abeka, kenina, kekataya. Halantok ng saya, kening Mayo pa oras, katambayers. Welcome king katamong programang KTUBE, Kapampangan Tube. And once again, abeke as guest co-host for the second time, metong karing peka malagong dalaga king katamong probinsya. Mutianing San Fernando 2014 candidate or finalist mo naman, Miss Ara. Hi, Miss Ara. Kumusta? Okay Ikit naman. ka ta ulit. Hello sa mga katambayers ulit natin. I hope na mag-enjoy kayo this episode. Alam mo ba, meron daw tayong bagong KTUBE guest talent for this episode, yes. And balita ko tumutugtog siya, titigtigya at magkanta at the same and time. take note, 13 years old pa lang siya. So another rising star mula sa ating probinsyang San Fernando, Pampanga. Yes, that's true. And syempre, ding dos palijeros tamo. Tino na namang sinadya para kaya katamo. At may pakailita naman ma-entertain. Kaya katamong panibayong episode. So, alita na magchaman-chaman. Chaman-chaman. Dahil may balik kami after a few reminders. Kenny mo yan, king tambayan da rin Kapampangan. In K2. Si JC. Di nanming panahon ning maulagang oras. Ala ng peka maulaga. Nuni ing miyabe-yabe king. It's hard to make it great. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Feeling you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, sometimes want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people search for a fountain that promises forever young. Some people need to know the roses, and that's the only way to prove you loved it. Hand me the word on a silver platter, and what would it be? No, the share, no one who truly cares for me. Some people want
lying in my bed. I hear the clock tick and think of you, turning in circles. Confusion is nothing new. Flashback, warm nights almost left behind. Suitcase of memories. Time after, sometimes you betray me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you said. And you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting, yeah. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. After my bitter face and darkness has turned to gray, watching two windows are wondering if you're okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting, yeah. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. You say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting, yeah. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting. Time after time. 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 DELOS para sa sarap na hinahanap-hanap.
Ichiban Asian Mix Buffet and Modern Smokeless Grill. Let's bond at Ichiban. Ichiban Asian Mix Buffet and Modern Smokeless Grill. Ayan! Nagsunta na naman Kenny! Yan tambay na lang kapampan! Sida THIER TV44 KTUBE! Yan, kaya kayo ang pumatsukin! Kaya na kayo po! Wala talaga! Maya pa, begi kay kayungan Manalbe, sablang kapampangan Yan! Kay KTUBE, dapat tumutukngan Albayan, ikulturang menan Tirso romantiko ing lagyo ko Romel Nictao ya ining kumpari ko Romel ba yan? Gagambul keting kultura tamo Komedya ang popang basulto Alben me ini balang benge Balang biyernis oras yang 9:30 Programa nebong ko yang bene Kaya be, ya po imat kene Kaya be, riya naman itang Gino Ampo ikat, kaya be, repu kano Siyempre Iyang magkat, ketang programa tamo Nung medyo sosobra na ako Dos paling, keros na gengawsan Ing direktor, o teke achempuan Alayo, ingawsan dang nanyan Iaisa, yain kaluguran. Yan, nagsuta na naman siyempre. Tambayan na rin kapampangan. Kaya kayo nga pong makatutok ken, palumi at maragul kay pasalamatan. Kapasalamatan kay kayong tatangkilik na naman po mag-send kayong message kay kaming email. Yan po yung number me. Yan, at siyempre, buli ko lang namang batian nandin, retang kitang detang adwa, keng palengki, o yan. Nino? Detang kitang magtindang cellphone, nung sasali kong cellphone. O yan, Warela. Ketang tindahan da, yan. I-Erika May Laksina, Ampoy Nelly Dison. Yan, Erika May Laksina. Keta lang tulit na ning At GQ siyempre rin pare, kaya naman nakakalingwa ng kapitanan ni Barangay Santo Domingo at yung tamo keng August 8 ka rin. August 8. Dati yung pepagawa at yung CCTV camera ka rin. Ngayon natin naman landscape at ang harap na ng eskwela. Masantin naman talaga. Landscape ka kanyang gabon. Siyempre, sige. ang kanyang bato, murik kata. O sige. At siyempre, tinatso kami naman manibawag Pasig. Kaya nga July 31. Napon at yung bata mo ka rin. King manibawag Pasig, di kong Edwin. Dengkon siya lang kamag-anak ni. Kapitan Punsalan. At siyempre po, kaya kayo hanggang tututok. Ining KTUBE. Number 1, tambayan na rin kapampangan na pipuling GNN TV44 KTUBE. Maos kayo mo po, datang kami. Ingkotang magkano. Pamulang ka talaga. Basta pera mo tayo, pera ini. Ba't naman Kailangan ka na eh. Ala nang libre ngayon ni pare. Pero pare, aga na kita siping kong bali. Bakit na naman shipping mo Kaya bali? ako kasi pagdating kong obra, usually, uli nga chuka yung obra, I will see to it na aryang kay obra ko. Kung nadala bali. Siyempre naman. Nabeng, daramdaman ko rin may asawang papatela. Bakit naman may papatela? Sasabi yung babae. Bakit naman? Nga na kayong asawa na. Sinabi ko na. Mo darala kayong baling obra mo. Aryan mo na kayong pipago obra mo. Mo na yuli. Okay naman po yung sisabyan eh. Sinabi ko na kanita pa. May asawa ka ta. Istong inuli mo yung obra ta. Yung obra mo kayong bali, may kawani ka ta. Makin sinabi na. na. Mo parang kaya rin nung no ka mag-obra. Mo na darala kayo ni. Sabi. Nanuwaring obra na? Yung obra ng lalaki, mamalsa mo. Paulang ka po, tating mamangkin. Pasintabi po ka rin mamangkin. Nangyayari babalsa mo na uli. Mag-overtime yan, lima pa rin. Lima rin babal. Nyami patela. Napala magreklamo yung asawa ng babae. Pero pare, balo mo ngayon yung bulan na in July, takala rin mag-birthday kaya kami. Kaya kaya be ko yung Ma'am Joan, Ma'am Josel, Ma'am Cyril, ang po yung boss ko. Sir Ener Kunanan. Birthday na niyang 29. So kaya ka pare, miras ka sang 8,000 banwa. Then Manal Bela naman din. Naman. Ne pare,
Balo may nga usan tangin bulan na itiyapin ng buwan ng nutrisyon. Nutrition. Buwan ng nutrisyon. Buwan Ibig sabihin, ng hindi na nutrisyon. sabihan, kaya sa malagot salita, yung nutrition month yapin ini. Anong no ka rin ita mo pag celebran tayo, daretang pamanga na mga emo manyaman, nune nutritious lang ausan. Bata sumanting nakatawan, sumanting Detang takalusugan. kalupa dareng anak, Oo. detang gule, deng gule papakanda, anya potang kay deng tao sasakit la uling kakananda ng misan. Awa naman. Na masanting. Oo. Pare aga-aga nakakaindap. Balo may indap. Madap-dap. Ano yung madap-dap? Dap. Yung dap ngayon ni pare yung pisasabihan ta. Uling ken maka-involve yung kay. Balo may medyo kayang bagay ta itang pisasabihan ta ngayon itang dating secretary na ng education, Yabad. Abad? Yung dap, yapin itang Abad naman. Tsuken dulo ng dila ko yan huling ba ko naman madap-dap. Yan yapin itang pisasabihan ta ngayon nireng tawa nung no ka rin may yabing presidente. May dadami. Malama. Nyay tamo po manatili tang makatutok bang kanta babalo tayong malilyari. Basta Kenny mo, number 1, tambayan tayo Uling mayayakit ngayon ni no one is above the law. Yang nanuya pa, basta't linabag ka kayong batas, pwedeng ka managot. Kailangan ta. Ito, isipan mo, pinayin niya ng presidente. Pero nung lawin mo, maliya pa mo rin pala kayong Supreme Court. Siyempre. Uling kanya-kanya lang pa mag-interpret kayong batas. King Court, alam pantepan, alam kay Basta tatin yan dap ngayon Problema kayo pining madap-dap ka niyan. Biro mo yung pidap. Inumpisa na yung pidap. Kaya ba't dap? Tutukoy na yung madap-dap. Kanyay kayong taga madap-dap, magsadya-sadya kayo. Punta kami naman Ken. Yabe-yabe tamo. Ayan, okay. Apin po yan nga panong ko. Bala pong Bernice 9:30 ng Bengi tumutok kayo, Kenny. Yung tambayan na rin Kapampangan. Tama pare. Ating upang kutang keka. Kapilan niya pwedeng kunan ng mangga. Sige naman pare kasi pilan. Kaya wag mo na ako ng day 2 na. Siyempre, kunan mo yung mangga, potang malulot ni. Ali. Potang matuwan na lang. Ali. Potang mayo mo na lang. Ali. O kapilan may pwedeng kunan ng mangga. Pwede mo yung kunan ng mangga. Potang alaning magbanti. Wala mo silinusog ka. Yan. Ot sa sapatusan do rin kabayo. Siyempre, bakit tayo mga kalibitis? Ali. Balak na mga Ali. pani. O sa sapatusan do rin kay. Anya sa sapatusan do rin kabayo. Bakit? Uling biasang magsapatos dilira. Makantay ita? Sige. O timon taga katsukeng babo damulag. Intaga ko tatsukeng babo damulag. Siyempre, magpahinaw yun. Ali. Makatiptoy yun. Ali. At niya nalawan. Ali. O ting taga katsukeng babo damulag. Bakit? Kasi pwedeng yung damulag yung katsukeng babo taga. Ipatanan niyo. Umulang ka. Laban ka ta pare. Biro mo kita kaya kami kitang misa na tilang abak dahil nilabas yung buntok ng ubingan. Mataguling ubingan narakap da. Abak? Sa Nicolas ng Simon. Mga ano? Linabas dahil nga ang abak yung buntok ng ubingan. Milabas siya itang ikinaga panapo na. Makantaya ka taguling. Makantaya kakaba. Kakaba yung ubingan? Wala sinabi yan. Bakit? Itang kamuti ko. Kamuti yun. Kamuti yan. Maragulya naman. Maragulya. Pilalamengan. Sipan mo, 10,000 mengan. 10,000 mengan kamuti amo. Ka na, paano Ay, mas maragulig kayo kami. Linabas dahil nga abak yung buntok. Panapo ng iki, makaba. Maragulitan ka na ako. Sipan mo, 10,000 mengan. Ay, totoo yan. Maraguling kaya kami. Ay, pwede yan. Ali, makanya na. Bakit kami kasundo? Latiming kamuti mo, latiking ka na akong ubingan. Yan. Kenny pong KTUBE, alatang epic kasunduan. Number 1, Kenny, probinsya Kapampangan, tambayan na lang Kapampangan, siyempre, KTUBE. Yan, kaya kayo man po, tumutok kong palagi Kenny, at hita mo, yung pinasabihan Kenny, yung balenta mo, kultura tamo, at sega na ganang buri yung damdaman. Kaya kayo man po, dakala salamat, and happy viewing Maya Pabenga. Yes, Paligera. Wow, bro! Nice car! Big time! Ano ka ba, bro? Afford mo to. No, bro. Afford ko to. Houseland, afford ko to. Kay saya ng buhay sa houseland, afford ko to. Wow! Nice bag! Sosyal! Ano ka ba, Mars? Afford mo to. No, Mars. Mas afford ko to. Houseland, afford ko to. Kay saya ng buhay sa houseland, afford ko to.
such a crazy way. Whatever it is that you do when you do what you're doing, it's a feeling that I don't understand. 'Cause my heart starts beating triple time with thoughts of loving you on my mind. I can't figure out just what to do when the only cure is you. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control. Take love from me on a days. You look so amazing. Not a thing. I want you to stay with me. My side, I swallow my pride. Your love is just it knocks me right off of my feet. Can't explain why you love it makes me weak. Time after time after time I try to fight it. Your love is strong, it keeps on holding on. Resistance is down when you're around me, baby. In my condition, I don't want to be alone. 'Cause my heart starts beating triple time with thoughts of loving you on my mind. I can't figure out just what to do when the only cure is you. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control. Take over me, and I think you look so amazing. It's not a thing. I want you to stay with me by my side. Swallow my pride. It knocks me right off of my feet. I can't explain why you love it makes me weak. I try hard to fight it. No, I cannot deny it. Your love's so weak, it knocks me off my feet. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control. Starts to take over me. In that face, you look so amazing. Not a place. I want you to stay with me by my side. I swallow my pride. Your love is so sweet, it knocks me right off of my feet. I can't explain why you love it makes me weak. Whoa, blood starts racing through my veins. Boy, it's something I can't explain. There's something about the way you do the things you do. It knocks me right off of my feet. Why you love it makes me weak. I get so weak. Lose control. Takes over me. And I want you to stay with me. Swallow my pride. Knocks me right off of my feet. Whoa, why you love it makes me weak. Ang nagustuhan ko po dito sa Shepherd's Light Learning Center, magagaling po yung mga teachers, magaling silang magturo at very loving and caring sila sa aming mga anak. Lalo na po pati mga guards dito, mga kuya, pagpasok mo pa lang sa eskwelahan,
Nandyan na sila mag-a-assist yung mga anak hanggang sa kanilang mga kwarto. Lagi sila dyan na very loving, caring, and compassionate sila. Yung anak ko po since kinder, nandito na po siya. Hanggang ngayon po grade 5 siya. Dahil napaka-galing po ng mga teachers nila dito, wala po akong masasabi. Ako na po ang nagpapatotoo. The best teachers po yung nandito. Encourage nyo po, mga parents, na dito nyo po enroll yung mga anak nyo. The best po. Values that you taught us will make you proud, will shine God's light. Shepherd's Light Learning Center, dedicated to bring out the best in our children. Oh, Shepherd's Light. Salamat po kung pamanutok mga katambayers. Siyempre, unfortunately, our show is about to wrap up. Pero okay lang yan. Meron pa naman next episode. And dakala salamat po ka rin mag-impart na rin talent kay ni King programa ngeni. Yes. Dakal salamat kang Apple Bartolo. And of course, Dos Paliqueros for imparting another funny segment as always. Yes, katambayers, nung ali kayo pa, maging part ng kakatamang KTUBE community, abay, dalas-dalasan nyo katambayers, i-open niyo kaya kayong Facebook page, kaya kayong Facebook account. And just log on to facebook.com/KTUBE para maging part naman kayo ng ating social networking site. Yes. Be a part of online KTUBE community. At mag-like kayo, mag-post videos, photos, mag-showcase Kapampangan talents. Of course. Okay? Siyempre, dakala salamat po king Stylography. Kaya katamong official photographer. Ay, nako. Thank you so much. Dakala salamat. Okay, it's so nice to have you back, siyempre, for the second time around. At sana, miulit pa ini, mag-host ka pa. Siyempre, although miss kay partner ko, Jonas. Hello, Jonas. No, ka rin ka man, sana mag-enjoy kang busy ka. And, ang kaya pa ng alaka, I am very, very grateful na abe kayong malagong i-miss ara na talaga nang mag-impart kaya katamong talento at oras. So, dakala salamat. And I hope to see you again. Dakala salamat for inviting me for 2 episodes, syempre. And I'd like to thank the following. Like, of course, Tito Benny for inviting me. Kintutuki tumera ka at siguro naman, nung malyari kang mangan api, boy mag-magic, pwede din. Pero we really appreciate you being here. And syempre, nakasalamat ka rin kaya katamong sponsors. Of course, our sponsors. Masugid nating sponsors. Yes, Thank you so much. Yes, supporting us all the way. Neachuta na king Season 8, abe tala pa rin. Thank you, sponsors. Okay. Dakala salamat katambayers. Once again, magpaalam na kami. And see you all next episode. Kenny mo yan, King Tambayan, daring Kapampangan. King K2 Season 8. Ave ko kumpleto na barkada. K2 Kapampangan show, abengan, kantahan, o krayan, ampong kumustahan. K2 Kapampangan show, abeka, kenina, kekataya. K2